Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу танисият ҳастед. Хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо, ба видеои имрӯзаи ман. Аниқтараш имрӯз духтаро камтаракам бошад ки дар бораи кор гап мезанам, барои он занҳое ки аллакай дар компания кор кардагӣ ҳастанд ё ки кор карда кор партофтагӣ ҳастанд дар ними роҳ, барои он одамое ки мегӯянд ки мо кор кардаем ҳеҷ нашудем. Анамин духтаракҳо ман мехоҳам камтар гап занам. Ин видео асос тааллуқ дорад ба ҳамин занҳое ки гӯям дар ҳамин соҳа ҳозир аллакай ҳастанд. Ман чиқикум вақте ки видео мекунем дар бораи кор гап мезанем, бисёриҳо чӣ мекунанд? Безор карден, фабели катонкатӣ, ихел карден, охил карден, ҳар хел гапҳо мезананд. Барои ҳамин я стараюсь камтар гап зан дар бораи кор, лекин ин бениҳоят хатогии калон аст. Ман ҳамин охири видеом ба ягон дар бораи кор гап задагӣ, ман ба кор даъват кардагӣ мемонам ҳамин 1 минутай, 2 минутай дар охири видео мемонам, дар байни видео, чтобы одамо вақте ки нахоҳанд просто гузаронанд ҳамонҷоша, тамом даршаш дигар видеоҳо ё ки дигар моментҳои влогома тамошо кунанд. Лекин болои ин ҳам бо бисёр гапҳо мешавад дар бораи кор гап назан, безор кардӣ ё ки ягон чизи дигар. Хулоса гап ки духтаро аз ҳамин ҳисоб ман беҳад кам гап мезанам. ҳамин гӯям подписчикои дилашон ба назанам, ё ин ки ҳаминоро безор накунам, ё ки ягон чизи дигар. Барои ҳамин хулоса гап ман слишком бисёр ҳамин чиз ба аҳамият метиҳам. Акнун аз ин супас ман ҳаракат мекунам ҳама вақт видео карда партоям, на танҳо барои командам. Ман бисёри вақт барои командам видео мекунаму чӣ мегӯд ҳамин вайба мемонам да через ссылка мевидеома ссылка гати фақат ссылкаи равон кунам ба одам тамошо карда метавонад. Ҳамин хел мекунаму, лекин общий доступа намемонам, чтоб дигарам тамошо карда тонанд. Акнун аз ҳамин рӯз ман иборатан мехоҳам гап занам барои ҳамаи фабеликчиҳо, гӯям барои ҳамаи он одамое ки дар ҳамин соҳа ҳастанд. Духтарои азизу меҳрубон, занҳои азиз, ягон каса гапашо гӯш накунед. Илтимос, одамое ки неудачне кор кардагӣ ҳастанд, ягон грамм ба гӯш кардан дар кор нест. Танҳо одамое ки дар ҳамин соҳа ҳозир дар кадом соҳа шумо ҳастед, дар ҳамин соҳае ки ҳозир шумо ҳастед, ҳозир мо дар компанияи фабели кор мекунем. Танҳо дар ҳамин компания одамое ки муваффақ шудагианду мисол результатҳои корашона нишон дода истоданд, дар бораи корашон гап мезананд, пешравиҳошона нишон медиҳанд, маошашона нишон медиҳанд. ҳамон одамоя фақат гӯш кунедтон духтаро, барои он ки аллакай баҳо ки результат нишон додагӣ ҳастанд, шумо ҳам низ вақте ки баҳоя гӯш мекунедтон, ҷаҳонбинии шумо ба тариқи дигар гун мешавад ва в тариқ шумо чиқикум камтар барои худ қувват пайдо мекунедтон. Вақте ки одамои неудачне кор кардагӣ гӯш мекунедтон, тамоман чиқикум мозг таки работает. Что ты больше всего слушаешь, кадом одамой больше всего гӯш мекунӣ, например, рафтан мегиред. Барои ҳамин бисёртар хонедон. Китобҳои Саидмурод Давлатов, устод Саидмурод Давлатов бисёр китобҳои беҳтарин доранд. Алалхусус ҳамин барои сетевой маркетинг бахшида китобҳошон бисёр. Деньги в сетевом маркетинге тамошо кунедтон, агар ябор гирдтон хонедтон, аллакай ҷаҳонбинии шумо дигаргун мешавад. Якта китоб кати аллакай вы можете много всего изменить в своей жизни. Барои ҳамин ки ман кор кардам ҳеҷ нашудам, ё ки фалонии ман кор кард ҳеҷ нашуд, ё ин ки амаи ман, холаи ман, духтари холаи ман кор кардагӣ буд, ҳеҷ нашуд. Ну хай шумо дигар одам ко, вай кас может быть хато кор кардагӣ аст, вай кас мумкин ки то охир нарафтагӣ аст, вай кас ба қувват нарасидагӣ аст ки то охир равад. Вот смотрите, духтар, ман шуморо як чӣ мебирам, пример мебирам, мисол мегӯм. Мисол занҳое ҳастанд ки мехоҳанд хароб шаванд, правильно же? Ҳамин хароб шудан барои шумо дар кор, правильно? Вот вам нужно похудеть, чтобы ман, во-первых, вазни зиёд одами саломатиш ба зарар мекунад. Мисол, хуб нест барои саломатӣ лишний вес. Мехоҳад ки хушрӯ бошад, мехоҳад ки харобак бошад. Барои ки хароб агар бошӣ, харобак бошӣ, ёшам метобӣ. Агар ки камтар фарбетар бошӣ, мисол аллакай фарбии камтарак возраст прибавляет, правильно же? Ҳар як зан мехоҳад ки харобаки гӯям стройненькая бошад, правильно? Баъди таваллуд кардани кӯдакҳо тим более бо чиқикум бисёртар ҳамин желании харобу стройна шудан мебиёд сари ҳар як занба. Лекин на ҳар кас стройненькая шуда метавонад, на ҳар кас харобакча, на ҳар кас чиқикум вадила шуда метавонад. баъди таваллуд кардани хай ман жизани таваллуд кардагӣ мисол намехоҳам, наметавонам и так далее баҳона. Потому что хароб шудан только вам надо, только вы хотите харобак шудан, больше никто вас не заставит. Ҳамчунин бизнес баям. Почему не все, например, харобаки ҳаматарафа барои худаш? Почему не все? Потому что харобак будан это часовые, вот сколько одам бояд тренировка кунад ки ва одам харобак шавад. Ман худам мисол мударриси фарзанд, ман худам прекрасно это знаю. ҳар як одаме ки хароб шудан худаш ба цел мемонад, вай одам бениҳоят одами бақувват аст, бениҳоят, потому что это только ей надо, дига ҳеҷ кас ба дар кор не, вай ҳеҷ кас омада сараш ба чормағз нашикастост ки вай одам харобак шавад. Только ей надо. Так и с бизнесом, духтаро, так и с бизнесом. Шумо худатон танҳо шумо метавонед ки бӯё ба давлат шавед, танҳо шумо метавонед ки бизнесатонро пеш баред. Это только вам надо. Барои ҳамин духтаро, вақте ки
одам мегӯяд ки ман ҳамин бизнес ба ягон пешравӣ накардам, мегӯяд это вы сами не захотели. Вам худатон ба қувват нарасид ки то охир равед ҳамин, то охир баред ҳамин бизнеса. Например, рӯзи ман чанд вақт диета кардам, ҳар хеле упражнениҳое дидам дар бораи ҳамин гӯем хароб шудан послеродов и так далее, восстановление. Бовар мекунад, это настолько трудно. Одам настолько бақувват шуданаш дар кор ки это сила воли. Хези тренировка куни, мисол чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳам хеле шави. Это очень трудно. Очень трудно. Ну, потом, я говорю, да, потом. Я хилам шудан мегӯяд. Вот, понимаете? Барои ки никто тебя не заставит. ҳамчунин бизнес паем никто, агар ки хароб будан осонак мебуд, например, ҳама харобаки стройненькая фигурный мешуд, правильно же? Ҳама мехоҳад кунад, ҳар як зан мехоҳад ин чиза. Но харобаки стройненькие будан это трудно, поэтому не все харобаки стройненькие. Ман почему ин гапаи гуфтам, чтобы вы просто поняли, да, что ҳар як чиз дасти мо ба. Амин духтаракое ки мебинед, мисол мегӯям, да, хай интернет ба ҳастанд духтарако, занҳое ҳастанд ки харобакан, не думайте, что хай баъзеҳо природни ҳам хеле харобак, но бисёриҳошон это сила воли. Одам худашро маҷбур кардагиаст ки мисол тренировкаҳо кунад, машқҳо кунад, упражнениҳое кунад ки мисол к этому результат омадагиаст. Поэтому ягон чиз ба осонӣ ба даст намеояд духтаро. Так и с бизнесом. Бизнесо бояд шумо пуртоқат бошед, пурсабр бошед. Тем более вақте ки шумо духтаро кора сар мекунед, як бор дигар мегӯям, забудьте про тех, кто вам говорит, ман натонистам, холаи ман натонист, амаи ман, биби ман натонист. Вот про них вообще забудьте. Просто айҳо дур шавед. Они тоже из вас сделают таких же неудачников. Извините меня, духтаро, ман ҳамин реально ҳастам занҳое ки аз души хостагиан пешравӣ кардан, но по какой-то причине кора соз нафаҳмидаги ҳастанд, по какой-то причине қувват нарасидаги аст ва ё ба хай потом гуфта фартудаги ҳастанд. Вот ҳамин хел одамоба, хел наставникҳо дар кор ки ҳамин талчок додатонад, мотивация додатонад. Вақте ки шумо гап зада метавонед, вақте ки шумо командатон мотивация дода метавонед, неважно шумо чӣ қадар маош мегиред, неважно. Вақте ки ман мотивация ба як намуд мотивация, командама точнее як намуд мотивация медодам, он вақт ман дар роли консультант набудам. Он вақт ба ҳоли ман ягон граммали маош нагирифта будам ки ман як намуд мотивация медодам командам ба. Ки мо аз чӣ ками дорем, духтаро? Вот аз чӣ ками дорем? Аз ки ками дорем? Например, вот этот человек путешествие кардагаш аз кӯдакош ки мисол тот человек покупает дом. Кӯдакошам хеле давопар кардагаш аз хонаи заминагии хушрӯи калонаш ба. Вот я вам сейчас одно видео поставлю, духтаро. Ҳамин видео як бор тамошо кунед. Не знаю, авторские права пайдо намекунад. Ин видео ман аз Инстаграм ба фикрам гирифтам. Рекомендация вам хеле бисёр мебурад, и это для меня настолько мотивация калон, и я хочу, чтобы для вас это тоже стало мотивацией. Бисёр может быть барои бисёриҳо хай як болтавня гӯяну, лекин як ҳафтаву дубор як бор манам хеле видеоҳои мотивационӣ барои ҳама командаҳои Фабелик бипартоям ки чтобы шумо донедон для чего вы это делаете. Почему? Барои чи ҳозир шумо в прямом смысле пахать кадостед. В прямом смысле мы работаем, от души работаем. Он одамое ки рау, короче, апай корача мегӯянд, они просто их не надо слушать. Мегӯям ки духтаро, одамое ки муваффақ ҳастанд, бизнесменҳои бақувват ҳастанд, они никогда осуждать намекунанд шумоя. Никогда намегӯянд ки ту хато кардоси, ту хел кардоси, ту вахел кардоси. Шумоя гӯем унижать намекунанд, шумоя посылать намекунанд. Молодец, мегӯянд. Ты супер человек. Ты умница, мегӯянд. Вот потому что они муваффақ ҳастанд, аллакай они пешравӣ кардаги ҳастанд. На ҳар кас желание худаш кати муваффақ шудан ба ҳаракат мекунад. На ҳар кас. Понимаете? Ҳозир занҳои тоҷик чӣ қадар пешравӣ карда шуданд. Занҳои тоҷик именно занҳое ки на диплом доранд, маълумоти оли вообще надоранд. Одамое ҳастанд ки даже мактабатон ва хондаги нестанд. Представляете? Чӣ қадар маоши калон гирифта шуданд. Одамое ки даже диплом доранд, дутаи диплом доранд, он қадар маош нагирифта шуданд ҳозир. Представляете? Хона бешида ҳама ин бар зами кӯдак нигоҳ кардан, бар зами корҳои хона, бар зами модари серфарзанд будан, маоши калон гирифта шуданд. ҳаёташон хуб дигаргун карда шуданд. Вот ягон кас ками надорад. У всех у нас одна работа. Одна работа. Духтарчи ман бедор шуд, духтаро. Ана ин видеоролик боз мемонам, духтаро, як бор тамошо кунед. Настолько ман фикр пофромадам, почему? Вот почему мои дети вот так вот не живут? Вот почему у кого-то фаралдошон амхерхонои хуши, васей, колон, там свой двор, своя площадка, да, хавлишон бассейник, комнатовые колонии просторные, ремонт хушу, мисол. Вот почему у кого-то есть Михаил Шароид, а у нас пока нет, например. Почему? Ман ягон вақт ношукрини духтаро. Худу базар бор шукур. Худу базар бор шукур ки ҳаёти ман ҳама тарафа хуб. Всё-таки пока что съемное жилье, соседи недовольные, дав-дав, хеле оғоз по оғоз паридан, вот это все не надо, не мешайте нам. Я говорю, всё-таки это некомфортно.
ман постоянно на нервах, чтобы куда-куда ман давпар накнан, ҳамсоя мебиёд или же там хулоса ба ҳазур свободно намегардам куда-куда ман, да. Вот, поэтому фикр позадам ки вот почему у меня есть все возможности, все шансы ҳаст ки реально калон маош гирам, да. Метавонам ки ман хона харам, агар ки нақстар кор кунам мисол. Потом барои худ мақсад мондам ки слабый шудан, мисол, хай потом хочу рассеянный, слабый, дилмонда шудан, это не для меня. Не ман намегум ки ман дилмонда, что ман аз души кор мекунам, ман корам бенавад сахим назавидам, аз ҳарташа ман кор мекунам, я готова работать, но чихари ки гуми званиҳои нав гирифтан, бонусҳои калона гирифтан, это для меня второстепенно, да, монд дар дуюм гӯям ҷой монд, барои ки якум ҷо ба фарзандон нигоҳ карданам дар кор ман инҳоя дадар чун рӯз дароз кор аз саҳар то бегоҳ меран кор ба то шаба кор меран, бо шаб аз кор мебиён, бо саҳар хеста кор анам хелда рӯзона ман қатъи инҳо худам танҳо. Вот почему я должна расслабиться, когда инҳо калон шавад, потом гуфтан. Потом ман худамам пир сосям, они тоже растут, детство уходит, вот чего ждать. Худо хоҳад ҳаракат мекунам ҳама тарафа, чтобы званиҳои нав гирам, бонусҳои калон гирам, бозӣ худо хоҳад мана бонуси бриллианти бояд ба қариб бигирам. Антигирам бонуси бриллианти ин 400,000 рубл. 400,000 рубл бонуси бриллиант бо 100,000 бо зарплата гӯем, да, зарплатаи 21 рӯзам 50,000 нақд тамқа мегузарад кардам. 50,000 рубл тамқа нақд мегузарад, можно там копилка карда мондан, но болои ҳамон пулро ҷамъ карда сегимба уже можно что-нибудь крупное харидан, да, худо хоҳад. Но пока что пусть вай ҷамъ шавад гӯем, да. Анам хеле духтаро бо баъди бонуси бриллиант бонуси элита ҳаст 600,000 рубл, баъди бонуси элита бонуси национальный ҳаст 1 000 000 рубл. Хулоса духтаро бонусҳо бисёр, бонусҳо бениҳоят бисёр, это кроме зарплаты. Например, мисол мегум, да, агар ки бонуси национальный гиряд одам 1 000 000 рубл, бо кроме этого ещё 400,000 рублей зарплата. Мисол мегум, да, вот представляете, да, какие шансы у занакои тоҷик, вот у женщин, занҳои тоҷик, занҳое ки хона мешинад, занҳое ки образование надоранд, диплом як гончи нест, мактаб хондагӣ несоз, малаш, всё равно вы можете пешравӣ кардан баробари кӯдакотон. Вот бовар кунед духтаро, озир ман настолько на самом деле кӯдакои ман капризный, настолько ҳозираш ба айни ҳол, да, лекин всё равно барои ман цели ман важнее. То есть я хочу красивый большой дом, чтобы кӯдакои ман давпар карда гардан, чтобы кӯдакиҳошонам хеле рангу баранг гузарад. Вақте ки шумо духтаро рӯҳ афсурда мешаведон, вақте ки шумо фикру хаёл мемонедон, для чего я это делаю, чего ман ин корро мекунам, зачем мне это всё нужно. Баъди 1 сол 2 сол худатонам вот раҳмат мегӯед худатон ба ки худо ба ҳазор бор шукр мегӯед ки ҳамин хеле кори беҳтарин ба шумо омадитон ки вот вақте ки шумо ҳамин бизнеса месозитон духтаро хушу карда мустаҳкам командатонро ҷамъ мекунедон, аллакай ба маоши хуб мебароитон, шумо чӣ корро мекунедон? Шумо шанс медитон барои кӯдакотон, чтобы они развивались, ни на чём не экономили, да, ягон эконома надонад, образование ба ҳазур додатонетон, бе ягон мушкили сандуқ пур кардатонетон, хонадор кардатонетон кӯдакотона, образованияҳои чӣ хеле ки мехоҳанд мисол гиранд, ҷойҳои таби дилашон бо кор кунанд, не потому что нужно содержать именно худама хоронданам дар кор, а просто потому что маъқул ҳамин кор ман ба, например, я хочу, например, быть кем-то и просто работать, потому что у вас уже шумода бизнесон ҳаст, ва бизнес шумо ин бизнеси оилавӣ аст. Аз 1 сол ба 1 сол шумо зарплататона нереально баланд карда метавонедон и вашей семье уже потом чего нужда маҷбурияти ҳамин буромада кор кардан, пул кор кардан намешад барои кӯдакотон, потому что их мама за них уже всё сделала. Ҳамин Марьяна Умаровая урокошна гӯш карда сегда, она видеоролики короткишон буд. Вот дай себе год, 1 сол, от души ситқан кор кун 1 сол, чтобы никогда в жизни больше не работать. Вот ман анной гапафам бисами шумо агар ки компания фабели ба омада агар 1 сол от души меҳнат кунед, от души ҳама тарафа он корҳое ки наставникҳои бақувват кардагӣ ҳастанд гӯш карда ҳамун чӣ хеле ки ваё кадом роҳ кати рафтед зудан ҳамун роҳ кати равед, никогда в жизни вам не придётся работать на кого-то там буромада кор кардан, кӯдакои шумо на кого-то буромада кор карданашон, мисол шавҳарозон бо осон мешавад ки потому что они як худашон оилаи хоронда пушонданашон дар кор, мардакоам бениҳоят душвор ҳозир духтаро рӯз аз рӯз кӯдако калон мешаванд, потребности вайҳоям бисёртар калонтар мешавад. хулоси гап ки бениҳоят қиин духтаро ҳозир одамо мисол як ипотека мегиранд, ҳамин ипотекая 15-20 солҳо соф мекунанд, якта хоная духтаро. Занҳое ҳастанд дар компанияи фабели ки 2 сол 3 сол коришон балакай хоная
нақд, пули нақд ба хардаги ҳастам. Худо хоҳад манам мехарам, худо хоҳад иншоалло. нарху навоҳо дар ин компания беҳтарин аст, беҳтарин. шумо ягон кас намегӯяд ки рав 80-90 сом бо зубная паста хар, намегӯяд ки рав 100 сом бо зубная паста хар. духтаро, вот аз магазин ба арзонтар маҳсулотои мо. Бисёриҳо вот говорят, что безор шудем аз ҳамҷо харид кардан, ҳеҷ нашудем. Мне вас жаль на самом деле. Шумо ҷуръат накардед то охир рафтана, чӣ гум, то охир рафтана тоқат накардед. барои худ шанс надодед ки то охира то муваффақият рафта расӣ. шумо чӣ гум, ман ягон одама ҳозир дар ҳамин ҳолат, ман одамое ҳастанд ки кора партофтагӣ ҳастанд, ин кор барои ман негуфта. Реально от души я вам советую кора давом додан, духтаро, потому что чӣ гум, баъзе одамо ҳастанд ки просто медароянду кора хуб нафаҳмида, як бор харид мекунанд, ду бор харид мекунанд, они думают, что это расход. Зубная паста, ки шумо мехарид, сабун, шампунь, порошок, для мытья посуды, детские подгузники, там женские прокладки, ҳамин чизҳо это обычные расходы. То агар компания хоҳ кор кун, хоҳ кор накун, ҳамин чизо то и так мебарои мехарӣ. Разве нет? ҳамаи мо зубная паста истифода мебарем. Сарамона шампунь кати мешием, капля для мытья посуды барои пасташиёмон мехарем. Порошок барои стирка мехарем. Сабун мехарем, конечно. Вот разве вот этим всем вы не пользуетесь? Агар ки компания Фабрика партоитон шумо кор накунедтон, агар что изменится? Бисёриҳо вақти харидорӣ мекунанд, вот так и говорят. Одамое ҳастанд ки реально пиштани кор мепартиям мераванд, ман натавонистам гуфтам. Но шумо як бор просто интересоваться кунед, маркетинг план кати аз наздиктар шинос шаведон, чӣ қадар пул ҳаст ин компаниява. Ягона компанияи Фабрик, ягона ҳамин компанияи Фабрик аст ки занҳо официально хоҳ дар Тоҷикистон аст, хоҳ дар Россия аст, хоҳ дар Ӯзбекистон, хоҳ дар куҷое набошӣ, занҳое ки маълумоти олӣ надоранд, хонашин ҳастанд, як бор дигар мегӯям, мактабам дар соз хондагӣ нестанд, официально якумин компания аст ки муваффақ карда истодааст занҳоя. Одамое ҳастанд ки ман ҳозир ки например блогерӣ карда метавонам, одамое ҳастанд ки просто гап зада наметавонанд дар интернет, умуман даже голосашона интернет монда мумкин нест. маошро калон ҳар 21 рӯз, иногда 14 рӯз маош мегирем. Дар як сол 3 бор каталоги 14 рӯзаи мо ҳаст, яъне ки дар давоми 14 рӯз анқадар маош мегирем. Ман худам ҳозир накунам зарплатам точно шавад, гӯям ҳеҷ гап надорад, но аз 15 000 сомон ман зиёд маош мегирам. Аз 16 000 сомон даже зиёд, 21 рӯз ба духтаро. И ман ҳама вақт наставникама чӣ мегӯм, наставникамба раҳмат мегӯм, наставникамба миннатдорӣ баён мекунам барои он ки агар ки ман мисол ҳама вақт мана маҷбур намекард кор кун гуфта, ман мерафтам, мана маҷбур карда номнавис кард, и я могла бы просто рафтан аз кор. Мне это не надо. Зачем? Ман аз удар намебарам, ин хеле коро барои ман негуфта, я могла бы просто уйти. Мерафтам кӯтакои садиқ медодам, аз сар доша ба қатишаварам кор мекардем, и как зарплата гирифта, зиндагиамона пеш бурда мегаштем. Так и было бы. Но сейчас я знаю, что я могу заработать и 200 000 рублей, и 300 000 рублей, и 400 000 рублей в месяц. ҳамаш дасти худам ба худо хоҳад, агар ки ман ба худованд қувват диҳаду, ман ба мисол ҳама вақт ҳамин хел чӣ гум, ҳам хел қувват диҳад ки ман корам пеш барам, я добьюсь пешравиҳоя, добьюсь других ещё высот. Бисёриҳо вақте ки ман нав кор сар карда будам, тогда ман нав гӯем ҳам ҳомиладор будам, ҳам сеюм фарзандама нав таваллуд кардам, ещё сеюм фарзанд буд, чихе дуюм фарзандам оли майдача буд, болои ҳамаин барзан миамин ман кор кардаги ҳастам духтаро. ҳамаи ҳамин момент ман кор кардаги ҳастам. Бисёриҳо ҳастанд ки ман кӯдакои майда дорам, наметавонам ёки ягон чи дигар мекунам, баҳона мекунам, но вы отказываетесь от хорошей жизни, духтаро. Вы просто отказываетесь от больших денег, от светлой будущей бачаотон отказываетесь. Светлое будущее барои кӯдакотон шумо дода метавонед. Бисёриҳо мегӯянд ки короче худо бошкор, ҳамаш нақс, ҳам шавҳарам кор карда омадааст, бас ёки ҳамин детские пособия мегирам, бас ҳаминаш бас мекунад. Но будущее-то есть у ваших детей ещё, правильно же? Я, например, не хочу, чтобы мои дети, как я, жили. Но я хочу, чтобы у них были свои большие, огромные, просторные дома, чтобы у них хорошее образование бошад, чтобы ойлошон гӯем аз ягон чи камбудӣ надошта бошанд, фарзандони манда мегӯм оянда баъзор образованияҳои навз гиранд, ягон гӯем финансовые трудности накашанд ояндава. Сейчас настолько возможностей около нутаро, бештар барои падару модарои мо ихле возможностей набуд. Вот поверьте, таких возможностей раньше не было. Ҳам ҳамин кор кати ора падар модар дар як ҷо кор кардаги ҳастанд, аз сар то шаб монда шуда омада, мисол кӯдакои хӯрда падар модари манда дар назар дорам.
ягон бор надидиам ки то ба 1000 дам гиранд падару модарам, ягон бор надидиам ки выходной кунанд, отпуск гиранд, хигадан да мисол хурсандӣ карда постоянно кор хона дар кор ина хона дар кор ва хона дар кор университет ба додан дар кор мисол ина шавар ба додан дар кор сандуқ пур кардан дар кор. Вот умри одамзад гузашт рафт. Так что я не хочу вот так вот жить, честное слово. Сейчас есть возможности, надо харакат кардан. От души харакат кунтан духтар як сол як ним сол и ягон бор ҳаётатон метиҳад кор намекунад духтаро. Кори вот телефон ваш с собой, манам телефонтон мегиртон, на улицу выходите, путешествие меретон, дигар дават меретон, магазин меброитон, прогулки во двор меброитон. Ваша работа с вами. Бахазур. Вот я как ягон план кашем, например, мисол мегум, да? Шаварам бывает отпуск кашана поян, yoki отпуск гиран за свой счет. А мне не нужно этого делать. Кори ман постоянно со мной, с собой. Куҷо ки ман равам, куҷо ки ман хоҳам, ман меравам. И при этом ман маоши беҳтарин мегирам. Зиёда аз 16000 сомонӣ духтаро, кадом занаки хоначин, занаки 3 фарзанд аз хона набромада ба ҳазорам хеле маош гирифта мекардад. Но для этого я очень хорошо работаю. Вот честное слово. Вот сейчас я тоже работаю. Вот с телефоном сижу. Ҳамин хеле духтаро кино тамошо кардан, сериалҳои туркӣ, дигар хеле видеоҳои тамошо кардан, ҳама ин умри одамизода просто так хеле беҳуда гӯям мегузаронад, да, ҳам хеле видеоҳо. Як кино мисол сар кунӣ, кинои тамошо кардан ба вай сериала то охираш тамошо мекунӣ. Вот посчитайте, сколько часов вы оставили там. Хай ман вақти кино тамошо мекардам, я много смотрела именно вақти авқот кардан, yoki вақти уборка кардан, yoki ягон чиз. Но всё равно духтаро, ҳамаи ҳамин сериалҳо, ҳамаи ҳамин ва фикру хаёли моям хеле забт карда мегирад и всё. На этом кӯдакои мо калон мешаванд, умри мо меравад, и на этом пир мешавем, мисол всё, и жизнь прошла. Поэтому доктор харакат кунтон, харакат илтимос. Я вам вот говорю, а команда иман боштон мешумо, аз команда иман неситон ми. Вот честное слово, от души я вам желаю успехов, процветания в бизнесе. Я хочу, чтобы вы одами муваффақ буй ба давлати пешқадам шавед, пешқадамтарин зан шавед. Ки чтобы хешта барои шумо падару модаратон фахр кунанд, шавҳартон фахр кунанд ки зани ман ҳамин одами муваффақ, одами гӯем пешқадам. Вот честное слово. Раҳмати калон духтаро ки тамошо кардитон, раҳмати калон касоне ки то охираш ин видео тамошо кард, беҳтарин раҳмати калон барои шумо духтаро. Очень рада, что есть такие люди, которые такие слова слушают до конца. Намехали духтаро, шумо муваффақ мешавед обязательно в это нужно верить. Одаме ки мегӯяд ки мисол ман барои командам фақат мегӯям ки вот 100 метров примерно, да, представь себе, что 100 метр ҳаст то ҳамон муваффақията, то ҳаёти хуб, то ҳаёти беҳтарин, то ҳаёти ҳамин идеалие ки ту барои худат мехоҳӣ, барои худат, барои фарзандот, барои падару мадарат. Вот 100 метров есть расстояние. Чӣ мегӯяд вая? Короче, хай роҳ гӯем, да, 100 метр роҳ ҳаст то ҳамон муваффақията. 50 метрша шумо аллакай мегзардон, тогда, когда вы сами в себя поверите. Просто шумо вақте ки мегӯед ки я смогу, вот это моё, я смогу. Ман одами муваффақ будам ба чӣ гум меарзам. Ман одами пешрафта муваффақ будам ба ман меарзам, я буду одами пешқадамтарин, одами муваффақтарин. Я смогу вақте мегӯедон 50 метри ҳамин роҳ аллакай шумо пушти сар мекунедон. Поверьте, камаки дигараш мемонад. Понимаете? Камаки дигар меҳнат мемонад ки чтобы шумо муваффақ шаведон. номери ватсапи ман ҳама вақт дар рӯи экран нависатон, дастгирӣ мекунам, ёрдам мекунам. Хоҳедон духтаро ҳар 21 рӯз маоши беҳтарин гирифтан, маоши хуб ба даст овардан, например независимый быть аз шавҳар, мисол аз ягон каси дигар хоҳедон ки независимый боштон. Номери ватсапи ман ҳама вақт я рада вам помогать, буду вам помогать, лекин перерегистрация предлагать накунед духтаро, я не хочу як каса одамаша гирифтан. Ҳастан одамое ки аз командаи ман перерегистрацияшда рафтаги ҳастанд дигар командаҳо. Скоро вас ждет сюрприз, ждите. Ман ҳам хеле намемонам одамое ки одамои мана кашида мегиранд, духтаркое ки аз командаи ман перерегистрацияшда дигар командаҳо мераванд. Вас ждет в скором будущем сюрпризои шикардоз. Кор карда гаштан гирифтан малаши ҷигар надорад. Но ба ҳар ҳол гуфти гапор ҳар як кори нодуруста оқибаташ ба хайр нест. Ҳамин дониста гирифтам. Манам одами як каза намегирам, регистрация намекунам, ни за что командама намемонам ки регистра. Хай может быть мисол ягон вақт ягон чи нохост ошибка шуда монада, но ба ҳар ҳол категорически перерегистрация запрещено. Дуюм бор регистрация кардан, одами як каса гирифтан, як каса предлагать кардан перерегистрация, командаи ман ба запрет. Строго. Луқмаи ҳалол не ин барои мо. Поэтому перерегистрация, заранее говорю, предлагать не нужно. И перерегистрация, что омададан, тоже не надо. Там по номеру ягон каси дигар, паспорт як каси дигар партофтан, тоже не надо, доктор, пожалуйста, илтимос. Ана мехоҳад духтари азиз, барои шумо муваффақият, пешравиҳо хоҳонам. Хайр, то видеоҳои оянда.